Baka da kabagyam nga kaslakastoy. Apay kastoy iti biag no umas asenso ka, adu iti umapal ket perper janda ka, mismo pay nga kabagyam guyuden nakapababa, gayem mo han na kayat nga umasenso ka. Dapay tay kabagyam imarmarites na ka, sana kalaeng am-amu no adda kailangan na, utang pay nga utang isulat pagalistuan na, nagpuskul unay iti rupa na. Pakita amnasya at mismisuutan na ka, padigwam tinalasag kunana nagpilpilyanda, adda baro alupot mo kayat nakitapatan na ka, haan pa udi uray awan ti kwarta na. No kumamakit kita na ka nga umasenso iti panagbiag, ket maragsakan kuma makaritirik na kinaya na kayak met kunana kuma. Apay kastoy iti biag no umas asenso ka, adu iti umapal ket perper janda ka, mismo pay nga kabagyam guyuden nakapababa, gayem mo han na kayat nga umasenso ka. Dapay tay kabagyam imarmarites na ka, sana ka lang am-amu no adda kailangan na, utang pay nga utang isulat pagalistuan na, nagpuskol unay iti rupa na. Pakita amnasya at mismisuutan na ka, padigwam tinalasag kunana nagpilpilyanda, adda baro alupot mo kayat natapatan na ka, uray awan iti kwarta na. No kumamakit kita na ka nga umasenso iti panagbiag, ket maragsakan kuma makaritirik na kinaya na kayak met kunana kuma.